Ka Khasi Hills Autonomous District Council kala thau mentai ka committee ka ban khmi ik jing e ki ba mi na ka jing tai ya ka KHEDC Traditional and Cultural Center khamtam habakani ka jing tai kala sha ujor bakala ban kta ya ka pung yam ha ki ba bun kilyang khamtam ha ka jing nang pinjabo shushu ya ka ni ka pung Haki kendiat benai balalet ka KHEDC kala sya pensange ano banyak cekamat ka bantai ya kene ka center hadian bakladon kejing ujor jeng giriwet Mariang haki yang syari bagajing tay ka convention hall ki jakasa ba ka septik tang kilajan palat bat kepung yam kibala ban slei lada kayau ku ha kepung yam ha ka porliur u executive member ba kami ka council building uba tay borlang pathau ulong ba ka council kala thau ka committee ha ka bagaladep ban chong perkhat ban kami bnia ak baydai bat kejing sya ujor bat banwat kilat kilenti ki badai ban shim banweng yakini kijing e uli thu banakaliang jung u kum executive member ulalet banjurep kene kijing tai habe thu baka committee kan sele kijing dan kambaro bat shen kan sa IT ya ka kai pot ki bandon ba kijing ai jingmut ya ki ba ansara ya kran bat ka Meghalaya State Pollution Control Board kenang bagen yo ban beteng biang ya ki kam kijam ban chna pendap ya kene ke center pi adin bangiyo yak to ka jing ujor ha bede bat ka Cintai jungi tiga traditional and cultural center po Cikin Kelong. Nakaliang jungi la form ya ka committee, but kini committee ngadap siang menakani tiap beladat. But hadian bang ngadap siang banyak perkat banyak pej kita kejerut jeruat kibade kan jing saujor. Dan nakaliang jong ka committee hi haka singi bubut layo ban lek teladi ban pej ya tiga ceka. Nama kadon kamnade kapa kata kajing ujor kapa he anda kadi kajing ujor kendiat kibade bat ki dan ki cintai ke ba ki ong ba kasyam ya ka bala ban nora jing kata itu ko ti tenak liang jing lalit julut tinggal elam lang ki engineer plus bat ki bayadan benta ki arsitek benta ti kana menyepet banyalau tu jing e ba ni i ba ada kadon mo pingi ngila pa syak survey ma ka survey team na poka this council ngalet but ka jing tu jungi bangi pa survey ko long bangin pet laga dan nem kecing ketak video kita kecing teh kecingi bahkan wara kecing ketak itu ko mo te nakaliang juga survey team mentah kila kinsa submit ke report ni tio banwan te hadin bagi submit maki in rectify pada kita problem hadin juga tu ngin second do baka pollution board ini keren bat ngin pen i ba ngladan kecing penkela lada dan kam na kita kecing teh kana baka kecing teh juga kana yak cekamat pat abdi betul ka sabtik tang ke bedon hazan ko dia itu punya penkerja ni hak nu dor punya pi nakaliang jungi ngidang ya pet bagadan kecing ujor ba kala bandai nak tu ka 3320 ka level ka baki ki ama te ngila ngi nakaliang kan ka survey team ka belek om barang don kata ka bang hap penon kam no to dompi level pan pet ya level jok ko ka QM do tu tingi balada marka kecing tai ka pada dep do tingi i lada dan kam ban penkerja na keturu nak liang ke council kan spek kita bentak kanang bakan nomor aja tu nomor kat kum justru juga kita ketuhi kamin kepada kecing saujor telah rangi syamba katuka nakani ke servis tim de lawan rak report syam tu kadon ka jing pen ba dan kam rectify no ketu ke mana liang jungi sele badan kam hak porba ka jur slap nang ka don gani ke jingki makanya ka pung mel ka poin yang hado conference hall pi nakaliang kejongi habangi pat serpiti manakani te kampadon kata ma kala ban suktot stang hadu payan rei nadu bastang he porveki te katuru kum bayatu kitu ma ngani watte nadu snam ajar kapra te kitu bakam na dei than tu tawa mantar gina papen te na katuka nang tu kitiar dampi level baki ong bakin pet te datang na tu ngira sutu ya ka kitu na marka emisial kadon lepa kita kecing tau joka ki level joka te lang ayo tak kecing tau ko ngila sutu ta maraka ketaro ya katu kabenta ha kecing juga te sektu kathan jo badon ka ni konsumsum ko kata uba tai borlang pathau ulong bakum balong menta kijing tai kiladap bansna hakne kejaka kilong prapo na ksispa bachisian baka council kalayo kejing bet ban beteng ya kejing tai kene ke center kanele ban pendap no kloi kat bala kene ke project ulong hadian baladep bantai pendap kene ke project executive committee kan sasyong jingelang banshim ekarai la on pen kham tihi ha ka council ban peniat kene ke center ni an IT hakinu kinu ki kan hon ni kiru shimet
Uba tay borlang patau ulo ongru baka council kadon ni kejing temu bai kejing tay onyale akaban penwandor bat kalariti jong khasi. Kaban ya hab bat kejing bu kerteng ya kene center. Kenang banla ban peni shikinong jung okai perthai ya kejing long jengman bat deka riti dostor jong ukhasi. Ulo ongru baban pensok ekalit kawan jong patba ka council kalashna penbahai kesurok hadian bakatanat PWD keladaban I no objection certificate syaka KHADC. Pi shan hi nomor ba kumakalong menta hadian bagan serve team nak ladab le. Ti dang menta spang ro kana khot itu ki team jaka pada let survey kalau ki ba pendap no te nak no rakni te yo banwan. Nak leng jong ki kan submit ke report hadian jaka tu ngin sa tho syaka pollution board banyo banyo kandu bat ki banyak penbelut ini kijing duna berkhot kijing dan kam balik kalau nak bentah bangin yo berstang ha kijing i jaga te lang ada begini ngam dan problem isu nomor wa kade kecika jang just council taman su penbet ita kijing ko ta ka bai dei bat ka yo ik tin ko bat ko umbam ke tika dam miyama tingit skamba lingba kane kam kanwan ra lo kijing penbet kam bangin yo berstang itu kam don Kumalong mentai kan ko jintai yang kia ya center. Kumaka no persen ni saya ada. Pi lara kamdan kene kijing thut le te mo kuma pinapit menta almost 80% kam keladap te kita sa ski interior kini kita beri benda te kada bedi bakata kijing penandur 4 deplut nomor ba kidang dan kijing thumu ban penbet atar kom baka tu kijing ai kerteng kan ya bat kijing te ke badan natia ta dek tu